Gamay? Ah, okay na. At least nga na. So good na na. Unang huli. Okay na. Okay na. Okay na. Ano maliit? Maliit daw. Ang lapad nga eh. Lunok na lunok. Yan na. Nagsisimula na. Uy. Kailangan ng operasyon. Wala kayong pang sungkit. May kursi mo kumakita. Nilunok. Laki ng ano, Shaham. Nagkilawin kami kahapon ng ano eh, Shaham. Sarap. Ang sarap, manamis-namis yung laman. Kilawin na naman to mamaya pag ano, makarami. Oh, ang sarap. Nagkilawin nga kami kahapon. Ang sarap. Nagkilawin kami kahapon. Ha? Nakawalo kami kahapon. Ubos yung 1 kilo ng silawin. Kinilawin namin yung 4. Tapos may ano pa doon, may 4 pa din yung ano. Yun. 1, 0. Hindi naman 0, may huli na. Mga kaibigan namin dito. Kasama namin sa ano, mga adik sa pamimingwit. 20 minutes later. Na. Ay, mo di na. Ang sama. Saya sakit. Ah, kita barang takon. One hour later. Napino na? Dili Saudi. Ihaw. Ayun, ihawin na namin yung huli namin kanina. Tapos may kunting
manok. Mahal lang namin ng manok. Dagdag sa ulam. Lapad oh. Isang kilo to. Oo. Ang lapad ng Shaham. Ayan, mga 1 kilo siguro. Sobra 1 kilo. Hindi bibaga oh. Sakto kay baga. Binaliktad na po. Binaliktad na ang Shaham. كله يمني سيارة حتى كبير ما في كده Oho. ثلاجة يشيل Bas ada takir ada itla أنا minna. ودي ثلاجة ودي فرن ودي غسالة ما في فلوس Oho. يمني ما في فلوس Mapishil fulus? لا جمارك ما في Yan ay simsim free. ليش؟ عشان هذا نفر مسكين خليه يصلح بيت أنا السيارة تجيب سي بيت موجود ما في فلوس Likewise, sita 100 kilo ada garib. لا لما من الرياض للبيت 2000 كيلو Alpin? من شرورة اه. إلى البيت 600 كيلو Aha. بس سعودية هنا Itnin yom MC? Itnin yom? يمشي بريك يوصل هنا المستودع ما في بريك Luto na mga idol. Yan. يو كلم حرمة ها كلم حرمة ها Kuha na naman nagpaluto na na. كلم حرمة ها Oh, luto na na. Luto حرمة na ولا luto na. بتسع اللي واللي رابع Yung kaibigan naming Yimini, nag-ihaw rin. Ito yung baka. Kanding. Nag-ihaw ng karning baka. Yan, finished product mga idol. Luto na lahat. Kakain naman yung hapunan. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.